ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. бо мақсади шиносоӣ бо нақшаи омодагии шабакаҳои обёрӣ ба мавсими нав раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти идораи давлатии обёрӣ ва беҳдошти замини ҳавзаи дарёи Зарафшон шинос гардид. яке аз омилҳои асосии рушди соҳаи кишоварзӣ ба таъмини обҳои полизӣ вобастагии калон дорад. дар шароити имрӯзаи шаҳру диҳоти Панҷакент аксари заминҳо боғҳо аз ҳисоби каналҳо ва пойгоҳҳои обкашӣ бо оби полизӣ таъмин мегарданд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади шиносоӣ бо рафти омодагии шабакаҳои обёрии шаҳри Панҷакент аз идораи давлатии обёрӣ ва беҳдошти замини ҳавзаи дарёи Зарафшон дидан намуд. ба раиси шаҳр аз тарафи сардори идораи давлатии обёрӣ ва беҳдошти замини ҳавзаи дарёи Зарафшон Ибодулло Мансурзода нақшаи ҷойгиршавии шабакаҳои обёрии шаҳри Панҷакент муаррифӣ гардид. таъкид гардид, ки дар ин нақша ҳамаи каналҳои магистралӣ, пойгоҳҳои обкашӣ ва дигар иншооти иловагӣ, ки асосан барои таъмини обҳои полизӣ пешбинӣ шуданд, нишон дода шуда. Ибодулло Мансурзода ба раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода иттилоъ дод, ки айни замон корҳои асосии омодагӣ ба мавсими нав дар ҳамаи шабакаҳои обёрии шаҳри Панҷакент бо маром идома дорад. таъкид гардид, ки айни замон барои боз ҳам беҳтар намудани имкониятҳои обрасонӣ ба хоҷагиҳои кишоварзӣ, боғу тогзор ва дигар заминҳое, ки дар қаламрави шаҳру диҳоти Панҷакент аз ҳисоби каналҳои магистралӣ ва пойгоҳҳои обкашӣ бо об таъмин мешаванд, тадбирҳои мушаххас амалӣ гардида бо мақсади баландбардоштани ҳосилнокии замин аз тарафи идора дар каналҳои Марғидар ва Халифа Ҳасан дар фасли зимистон об ҷорӣ аст, ки он асосан барои яхобмонии хоҷагиҳои деҳқонӣ, кишоварзӣ ва боғу тогзорҳо пешбинӣ шудааст. дар ҷараёни шиносоӣ бо фаъолияти идораи давлатии обёрӣ ва беҳдошти замини ҳавзаи дарёи Зарафшон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо техникаҳои соҳавии ин идора устухонаи таъмири таҷҳизот ва механизмҳои соҳаи обрасонӣ шинос гардид. ҳамзамон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба роҳбарияти идораи давлатии обёрӣ ва беҳдошти замини ҳавзаи дарёи Зарафшон дастур дод, ки ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба таъмиру ободсохтани бинои маъмурӣ, атрофи он шинондани дарахтони ҳамешасабз, насби чароғҳо, шиору овизаҳо ва дар маҷмӯъ хеле ободу хуштар сохтани ин мавзеъ бояд тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. дар навбати хиш сардори идора Ибодулло Мансурзода таъкид кард, ки мо ҳамаи дастуру супоришҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакентро дар самти таъмини обҳои полисӣ ва боз ҳам ободу зебо сохтани бинои маъмурӣ ва дигар тадбирҳое, ки ҷиҳати баландбардоштани ҳосилнокӣ ба соҳаи кишоварзӣ марбут аст, амалӣ месозем. гузориши Аббос Ҳамросода ва Исмоил Холов. идомаи барнома. дар ҷамоати деҳотии Амондара ба муносибати 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ, истифодаи самараноки замин, омодагӣ ба киштукор вузъат меёбад. дар ҷараёни сафари корӣ ба ин ҷамоат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар баробари шиносоӣ бо рафти корҳои ободонӣ дар назди масъулин вазифаҳои навбатӣ гузошт. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо.
در دهوت امانداری شهر پنجکند رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن سفر کاری از چند از انشاءات بنیاد شونده دیدن نمود. از جمله در دهه مایکاتا ساختمان بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 با مبلغ‌گذاری بودجت ولایت سوت از جانب پیمانکار شرکت ساختمانی چشمه ادامه دارد. اطلاع داده شد که بینای نو در 3 قبت برای فراگیری 900 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. و حالا بیناکاران با برداشتن دیوار آشیانه یکم بینا مشغول هستند. در دهه امانده باشد بیناکاران شرکت ساختمانی حاکم چارباغ با بنیاد صنفخانه‌های علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 32 شروع نمودند. طبق لایحه آن از 3 آشیانه 15 صنفخانه کابینت‌های فنی آزمایشگاه عبارت بوده 800 نفر را در 2 بست تحصیل فرا میگیرد و ماه ایون سال 2027 پیش بینی شده است. ضمن بازدید از رفت بنیاد میدانچه ورزشی در دهه خوج غریب با جوانان دهه ملاقات سودمند دایر شده، آنها به ادامه سرمایه‌گذاری به کارهای آبادانی، موقع فعال جمعیتی در حمایت منافع دولت و پیشگیری پدیده‌های نامطلوب دعوت شدند. گفته شد که میدانچه ورزشی تا عید نوروز مورد استفاده قرار داده می شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن سفر کاری به دهات امانداره با رفت کارهای ساحل بندی در کنار زمین‌های کشتی ساحلی دریای زرافشان در دهه‌های مایکاتا و صفابخش شنا شد. حالا در این موضع‌ها تکنیکای ضروری و کشاورزان به کارهای ساحل بندی سفربر شدند و این کار تا بلند شدن سطح آبی دریا ادامه می‌یابد. در صحبت با کشاورزان که به حشر ساحل بندی جلب کردند، آنها دعوت شدند که برای ادامه دادن این کارها گشودن زمین‌های نوی کشت در ساحل، پیشگیری زیان آبخیزی به زمین‌های کشتی شالی در همکاری با خواجگی جنگل، اداره بهداشت زمین و آبیاری صاحبکاران بیشتر سهمگذاری نمایند. در کооپراتیو تجارتی به نام عبدالرحمن جامی دهه مایکاتا جماعت دهات امانداری شهر پنجکند رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده که ضمن سفر کاری در حشر نهالشنانی اشتراک داشت اطلاع داده شد که این باغ با تشبوس صاحبکار دولتیار دانیاروف در 1.8 گکتار زمین‌های لالمی موضع 7 زغاره دهه مایکاتا بنیاد کرده می شود. در باغ نو نهال‌های نوهای گوناگونی توت، زردالو، سیب و بادام پرورش کرده می شود و آبیاری آن از طریق چاه عمودی صورت می‌گیرد. همچنین در کنار باغ و شفت راه در روز حشر ده‌ها بیت نهال‌های آرایشی شناخته شد. همزمان در این روز گرم خانه اویلوی ساکن دهه امانداره فریدون محمدیف که پرورش لیمو را براه مانده است دیده نموده برای استفاده با ثمر آن دستورهای مفید داده شد. هنگام سفر کاری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ساکن دهه امانداری شهر سیف‌الدین حکیموف که بیش از 40 سال به فرزندان ساکنان دهه تعلیم و تربیت داده است و حال در بستر بیماری است عیادت و حالپرسی نمود. هنگام صحبت او با اظهار سپاس و قناعتمندی افزود که با دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت آموزگاران غمخواری و امتیازهای نو و نو را راه‌اندازی می‌کنند. با آموزگار سابقه دار عربچه مایوبی همزمان دیگر تحفه‌ها تقدیم کرده شد. در ادامه سفر کاری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با فعالیت مغازه مواد خوراکباری که با تشبوس صاحبکار سلیمان قربانوف بنیاد شده است و به ساکنان دهه خدمت می‌رساند شناس شده برای بهداشت فعالیتش مصلحت‌ها داده شد. گزارش میسره طلایی‌ها و طلبشاه تاشف. مطابق نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند جهت ترغیب و تشویق پیام پیشوای معظم ملت سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ملاقات معاون رئیس شهری پنجکند مراد شکورزاده با ساکنان محله‌های 10 سالگی استقلالیت شادیانه و سمرقند دایر گردید. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر با مقصد شرح و توضیح نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلسه یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ذکر گردیدند چهاربینی برگزار گردید. در چهاربینی معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکورزاده مدیر شعبه کار با زنان و عائله نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و نماینده کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند همچنین آموزگاران مؤسسه و ساکنان اشتراک نمودند.
мурод шукурзода зимни суханронии хеш изҳор дошт ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии кишвар раҳнамои зиндагии шоистаи мардум буда диққати ҳозиринро ба масъалаҳои маорифу тандурустӣ ҷалб намуд. Дигар иштирокчиён низ ба сухан баромада муҳтавои паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастуру супоришҳои роҳбари давлатро доир ба иҷрои нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, пешгирӣ кардани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ, ташаккули иқтисоди сабз, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, истифодаи васеъи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, ташаккул додани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва фарҳанги волои шаҳрнишиниро ба саҳми ҳозирин расониданд. дар фарҷом бошада дар бораи таълиму тарбияи насли наврас аз ҷониби омӯзгорон ва волидайн суханронӣ намуда қайд гардид ки мо бояд насли ҷавони имрӯзро барои фардо ба роҳи дуруст тарбия намоем. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. зимни нишасти матбуотии роҳбарони соҳаҳои меҳнат, шуғули аҳолӣ, муҳоҷират, ҳифзи иҷтимоӣ ба саволҳои намояндагони васоити ахбори омма посухҳои мушаххас доданд. дар нишасти матбуотӣ бо иштироки роҳбарияти раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ, раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, филиали муассисаи давлатӣ, маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир ва хадамоти муҳоҷират дар шаҳри Панҷакен, асосан хабарнигорон, пиромуни шумораи нафақагирон, муҳоҷирон, пасомӯзӣ дар ин сохтор ва ҳамзамон татбиқи он қонунҳое ки аз тарафи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳаҳо пешбинӣ шудааст, саволҳои худро пешниҳод карданд. ба саволҳои намояндагони воситаҳои ахбори омма зимни нишасти матбуотӣ сардори раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ Замониён Нигора, мутахассиси пешбари раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа Далер Бобоев, сармутахассиси филиали муассисаи давлатӣ, маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир Мухбирова Дилафрӯз, мудири шӯъбаи хадамоти муҳоҷират дар шаҳри Панҷакен Бобоева Шаҳрноз ҷавобҳои мушаххас доданд. ба хабарнигорон иттилоъ дода шуд ки айни замон дар шаҳри Панҷакен шумораи нафақагирон 31174 нафарро ташкил дода, аз ин шумора 5628 нафар ҳамчун нафақагирони маъюб ва 1754 нафар нафақагирони бесаробон сабти ном шуданд. масъулин ба хабарнигорон таъкид карданд ки айни замон дар қаламрави шаҳри бостонии Панҷакен шумораи бекорон расман 1791 нафарро ташкил дода, бо мусоидати раёсат 1580 нафар, аз ҷумла 792 нафар занону духтарон бо кор таъмин гардиданд. дар филиали маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир дар соли 2025 350 нафар муҳоҷирони аз муҳоҷират баргашта корҷӯён ба омӯзиши касбҳои талаботи бозори меҳнат фаро гирифта шуданд ва дар заминаи омода намудани мутахассисон онҳо бо ҷойҳои кор таъмин карда шуданд. мутобиқи маълумоти расмӣ давоми соли 2025 дар маҷмӯъ 15114 нафар, аз ҷумла 13513 нафар мардон ва 1601 нафар занон сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доданд. ҳамзамон бо таассуф таъкид шуд ки соли 2025 38 нафар сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен дар кишварҳои хориҷӣ вафот карданд. дар ин давра 327 нафар ба шумули 303 нафар пас аз хидмати ҳарбӣ ва 24 нафар пас аз баромадан аз муассисаҳои ислоҳӣ бо кӯмакпулӣ барои бекорӣ таъмин карда шуданд. дар нишасти матбуотӣ бори дигар роҳбарони ин сохторҳо иттилоъ доданд ки имрӯз
онҳо ҳамкориро бо воситаҳои ахбори умма густариш мебахшанд, зеро чунин ҳамкориҳо барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, шарҳу изоҳи қонунҳо ва шиносоии онҳое ки ба ин сохторҳо муроҷиат мекунанд бо талаботҳои нав ҳаматарафа мусоидат мекунад ва дар оянда аз тарафи ин сохторҳо барои боз ҳам беҳтар намудани имкониятҳои муҳоҷирати меҳнат, таъмин бо ҷойи кор, таъмини нафақаҳо ва касбомӯзӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Исмоил Холов. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад мутаваҷҷеҳ бошед ба як хабари варзишӣ. дар ҷамоати деҳотӣ хурмаи мусобиқаи футбол байни ҷавонон ҷамъбаст гардид. варзиш гарави саломатӣ буда, шахсе ки бо ҳар намуди он машғул мешавад ҳамеша солиму бардам аст. бо мақсади рушди варзиш дар байни наврасону ҷавонон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҷамоати деҳоти Хурмӣ мусобиқаи футболро байни ҷавонони деҳот доир намуд. он аз санаи 12 январ оғоз шуда, санаи 3 феврали соли ҷорӣ анҷом ёфт. дар мусобиқаи футбол 12 даста аз 12 деҳаи ҷамоати деҳоти Хурмӣ ширкат варзида, дар даври финал 2 дастаи беҳтарин муайян шуданд. дар варзишгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 дастаҳои ваҳдат ва озодагон байни ҳам мусобиқа гузаронида, дастаи озодагон ғолибиятро ба даст овард. дар маросими ҷамъбасти мусобиқаи варзишӣ оид ба футбол муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ва дигар намояндагони мақомоти маҳаллӣ ширкат варзида, бобати баргузории мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ибрози андеша карданд. қайд гардид ки варзиш дар ҳаёти ҳар инсон ҳамеша аҳамияти аввалин дараҷа дорад. имрӯзҳо бо шарофати соҳиби истиқлолӣ, дастгирӣ ва ташаббусҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як деҳа бунёди варзишгоҳу толорҳои варзишӣ ба роҳ монда шудааст ва минбаъд низ дар шаҳру деҳоти Панҷакент бахшида ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз ифтитоҳӣ толору майдончаҳои варзиши муосир дар назар аст, то ин ки насли ҷавон бо варзиш машғул шуда дар оянда варзишгарони номӣ гардида парчамбардори давлату миллат гарданд. дар интиҳои ҷамъбасти мусобиқаи варзиш оид ба футбол ба ғолибон ва фаъолони мусобиқа сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.